Assalamu alaikum Kırgızstanlıklar. Ben Moskvadan İlyas. Moskvada takside işteyim. Kişinin blogerlikte başlaganım. Kırgızstan'a Kuday birisi barganda hizmet kıla turgan bolup daярданып барып атам. Kuday birisi elibizге пайдалуу болот. Кыргызстанга, Кыргызстан элине. Kırgızstanda Allah'a şükür развитие өтө жакшы кетти. Күндө жакшы нелерди угуп атасың да. Алхамдулилlah, Allah'a şükür. Жакшылыкты угуп атасың да. Кыргызстанда мындай болуп атат экен, жакшы нерселер болуп атат экен, мындай болуп атат экен. Мынаяка мындай завод курулуп атат экен, фабрика там бирдеке дагы сүйүнөсүң да. Бир жактан пенсияларды көтөрүп атат, бир жактан başka nelerdi götürüş otat. Alhamdulillah bunda Kırgızstanda bolbogon neler jakşı bolup atты işler. Allah Taala'dan suap kalat elem. Allah Taala Kırgızstanımızды güçlü kılsın. Güçlü ekonomika, güçlü armiya bersin. Adaletlүүлүк bolsun, adaletlүүлүк kurulup atat. Kuday berse kalgany ham jakşı kurulат. Президентimiz Садыр Жапаров, Кожоевич, Ажығыз, БКМ-ні чоңға Камчыбек Кыдыршаевич, Ташиев не кылтат, аракет кылып командасы бардығына Алла Тааладан ден соолук каалап калам. Алла Таала Кыргызстан элине Kırgızistan'ın kuruluşuna көп жардамы тийип атат. Allah Taala bu Müslüman өлкөлөрдү бирлик кылсын. Кыргызстан, Өзбекстан, Тажикстан, Казакстан, Түркмения, Турция. Ошолор тилеп калат элем. Allah Taala ошол берсин. Allah Taala Müslümanдарга бирик берсин. Allah Taala бизди ички душмандан, сырткы душмандан Кудай өзү сактасын. Korrupsiyanın yüzünü açıp berip atқан jurnalistler var. Ulukbek Maripov, Sapar Isakov, İdris Isakov geçiresi. Ошолорго ham чоң рахмат айтат элем. Мени көргөн болсоңор, Алла Таала силерге ийгилик берсин. Рахмат. Өтө көп нерсени ачып атасыңар. Коррупция болбогон жерде адалеттүү болот. Ошол өлкө күчөйөт да. Рахмат айтат элем. Впереди камера на разметку. Hareket kılardı. Dua kılabız. Kanalımıza kaptalıp, like basıp, komentariya жазгыла, pikirlerdi bölüşüp koyuyorsunlar. Sizlerden поддержка.